Dobrý večer, poštovani patrači. Dobrý večer i vitajte u najnovším vydanju vašeho i našeho familijnog magazinu Široki plan. I dneška večer budeme emitovati z našo standardni rubriki, kotri su zaci po vaših reakcijah vam šepača, a to našo bliski sušedi, našo njevesti Žecove i pripovetka o starih stvaroh. Točno, a popri tim bude i nadoz muziki, jak i u každem širokim planu, ste i na hodi postarali še za toto Aleksej Sivč i jeho prijatelje z grupi Sinestezija. A naš hlavni host dneška večer u studiju, to dr. Dejan Zahorjanski z Verbasu, kotroho mace na hodu každodnjovo stretac u opštim špitalju Verbaše. Dobri večer, vitajte. Dobri večer, zdravi buce. Vitajte u našem studiju, zakujemo vam že ste prišli, da Koštičko vypadla taka situacija, že včera večer ste boli angažovani na stretnucu horoh, jak zname, našo patrače to už i vidzeli, a dneška ste už dežurali u špitalju i popri tim, že nije bilo planovane, i direktno ste prišli do našeg studija i še raz vam zakujeme, že ste vidujeli čas. Možda bi bilo dobre na samim počatku upoznat širšu javnost z nekima osnovnima opšćima podatkami o vas. Možda bi se nje boli teljo prisutni u našoj javnosti, gdje ste narodzeni, otkaz vam širša familija i tak, kjer sme čuli skoro z ošitskih mestah. Ha, tak, znači, zakujemo, že ste me volali do vaše emisiji, a ja rodzenju Verbaše, Verbaščan sam od perših kročajoh, taj po teraz, moji rodiči tiš tak rodzeni u Verbaše, a džidovoj babi mi už z bokoh. Takže z Macarovoho boku mi korenjica haju vecej prema ruskomu keresturu, a z ocovoho boku idu Zosku cure i Đurđova. Takže ja jedan miks kombinacija z vecej valaloh naših. Objedinjeli se vecej našo mesta. Šitski še stretli u Verbaše. Tak. A osnovnu školu se zakončali u Verbaše? U Verbaše sam zakončal osnovnu školu Svetozar Miletić. Po srpski? Po srpski, hej. Odzeljenje, a gimnaziju sam bol u Ruskim keresture. Posle gimnaziji sam išao na studiji medicini do Beogradu. I tak veska I to. tak šorom. Doz roki ste boli zvonka našej zajednici. Hej. A možeš je povesti. Pre studiji, pre usavršovanje. Hej. Možeš je povesti tak, bo hovorim, z Verbasu bol som njem u osnovnej školi, potom već sam prešao do Kerestura, tam sam bol u internatu žil, takže sam nje bol ani Keresturec, ani Verbaščan, a već posle Beograd, znaš, studentski dom i isto tak ritko prihodzel domu, jak co studenti to i robio, hej. Mušim še pitati, že jaki upečatki nošice za školovanje u Ruskim keresture? A bar skrasni, je to jedna najkraša čast da povem školovanja, stvarno upečatki fenomenalni, ljude isto tak, i za nješka poznam veljih, i z generaciji i od profesorov, ktorí boli teljo otvoreni, teljo nam pomahali, že sme za nješka pajtaša. A powiedz mi, kad sme še prištovali za tu emisiju, spomnili ste, že ste vi išli do srpskog odzeljenja u gimnaziji? Srpske. Predsvest srpske, bo vidim, že dobro beše do jaca po ruski. Aha, to sam sel da, teraz me bude profesorka srpskoho kritikovac, ali je program vyučovanja srpskoho po srpski i u srpskih klasuh i u ruskih klasuh še rozlikoval. A hlavna rozlika bila u tim, že to ti, ktorí išli do ruskej klasy, mali vecej gramatiki, a to ti, co išli do srpske klasi, oni mali vecej knjižovnost i na tim še baziralo, da povem, program. A mnje vecej lježalo to čitanje knjiškog i knjižovnost, takže ja već vibral ljehčejšu drahu. I posle se, jak se sami hvareli, rušeli, pošli do Beogradu i tam se dost roki buli, hej? Skoro 6 roki. Ali o tim, jak ste pošli do Beogradu, ca se upisali i prosto jaki upečatki o tama znošici i co šitsko se spoznali, budeme dakus poznejše bešedovac. Može budeš bi dobre bolo šišće za trima ste rasprave, vidzime fotografiji vašej širšej familiji, to hej, to prababa i prađido z ruskog kerestura. Više zdadujece, jak da pom, častajše sve hodzeli jak decko do kerestura i prababu pametam, prađida nje, a hodzeli sme, bo máme še već 2 kračuni, 2 kinoci, šitsko po 2. A to sliki to už drugi prababa i prađido, oni z Verbasu.
Keľo se pestovali to ti našo-ruski običaji, že očihľadno, že i bešedujete po-ruski i budeme bešedovať poznejšiu emisiju od nekih drugih vaših angažmanov, ali očihľadno, že ste ostali prihilni u našej zajednici, že počitujete všetko toto, co važno uzeti istu. U familiji, jak da povem, i doma vše sme bešedovali po-ruski, teraz žijece u jednim okruženju gdje Serbi školujece še, hej, gdje zvanični jazik serbski, gdje še on hasnuje, takže je zvelju i serbizmi, mi svidomi som toho, ali hvarim, ostalo toto, co sme naučili, co sme bešedovali doma, izuz babami, džidami, takže to bola baza, jak da povem, ktorý som rušal, a hvarim, nije nadograzoval som da co jem tak prez komunikaciju i prez to tu robotu, co robim teraz. Predložíme takú poznejšiu rozhovarku a predkladam, že by sme posluchali jednu muzičnú numeru. Gledam stracenu ljubav svoju, poišće ščiro, verim do nas. Vitirvalo, hodzim napredo, a otce nie čuc ani hlas. Keď pojdzeš, postávaš cudzi, pamiatky, Poľaci, artušiš, bílý sliky nošíš zo sobou, ale cešíš, že tak musíš. Gledam zabute ščerce svojo, zašlepeni som od ruce, a teraz by češko prenajsť, pada prez ruky vytrapení. Raz keď pojdzeš, postávaš cudzi, pamiatky, Poľaci, artušiš, milý sliky nošíš zo sobou, ale cešíš, že tak musíš. Gledam poznatú dráhu svoju, zdychovania po noci čítam. Mila moja, čiši bar zdaleko, neprerivno nemôže byť. Keď pôjdeš, postávaš cudzi, pamiatky, Poľaci, artušiš, milý sliky
ale cešiše, že tak muži. Milí sliky nošíš zo sobou, ale cešiše, že tak muži. Ви по законченню гімназії odходите до Beogradu на студії медицини. То не так звичайно, že ще після гімназії upisuje medicinu, a i znaše, že medicina dos češki fakultet. Otkad prihilnost gu tej fajti nauči? Ja думам, že to ešte keď mali. Malé decko, keď som bol, še som ljubel, da povem, imal som jakúše úvahu prema doktorom i ľuďom, ktorí še bavia so ličenjem ľudzoch i to vec tak, že ostalo u mne, že by to bola jedna od varijantoh jednoho dňa, keď by odlučoval še, že co dalje studirati. Znal som, že budem studirati daco, že to chcem, mal som taký plán. I znal som, že mi idu prírodní nauky, to som konstatoval u gimnaziji. Takže već sam spojal u stvari dva moje, hajde povem, najomiljenši predmeti, to hemija i biologija. Takže to bi bila jedna praktična kombinacija tih predmetov. Takže sam već vošao do tih vodoh, da povem, konkuroval i pokladal prijemni na medicinskim fakultetu i već tak dostal na budžetu mesto i šorovo uredno zakončal. Takže co še dotika toho, da povem, za upisovanje fakulteta mi nije trebali nijaki dodatni pririhtovanja, bilo mi dosta to, co smo robili, znači na opštim na prijamu gimnaziji u Keresturi. To dos, da povem, krasni, na određeni sposob i pripoznanje i tej gimnaziji u Keresture, že dobru, očigledno, že ste dobru bazu tam znanja zdobuli u gimnaziji. Boli strohi profesori? Boli. Doše gledalo. Gledalo še, ali každe znalo otprilike, že co i od koho keljo treba gledat. Zato tu i oceni boli. Znači, kto se peticu stvarno već mušal robit. Takže ja še zdohadujem, že moje hodzini hemiji, to co sme tam učeli, bilo mi aži viška, da povem vece, jak to mi trebalo kasnejše za upisovanje toho fakulteta. Pravi smo imali jednu ilustraciju, ja думам, že to baš bilo z vašej praksi patologija u pitanju. Jakie iskustvo máte za toho? Dobri, to u stvari hodzina anatomiji, hej, to je jedna od slikov za studijov, znači u Beogradze na anatomskim fakultetu, u stvari to bila jedna organizovana sekcija van porjadnej nastavi, gdje še pririhtovali u stvari preparati, znači obrobog od samого počatku, a tek poznejše posle toho obrobjovanja taki preparati še hasnuju pod 6-15 roki i čuvaju še u posebnim, da povemo, uslovijami i služa za, znači, vežbi i otrimovanje porjadne nastavi na anatomskim fakultetu. A ta sekcija, kto bol zainteresovani, već učestvoval u rihtanju tih preparatov, jedno s profesorami i asistentami, ktorí vozeli celu toto pripovedanje. Jest veľa sekcií, ktorí, jak maj povem, vonka nastavi. Kele oni pomáhajú, že by še zdobulo iskustvo? Dost pomahaju, bo vam davaju vecej praksi i tej rutini, co vam treba u praktičnoj roboti, bo teorija i prepodavanje uglavnom še može savladati i doma, a toto stvarno treba da kto zna i rozumi, že jak treba to ukazati i prenijeti na studenta, takih, da povem, nje každý profesor ma takú sposobnost. Takže treba znati, jesu ljudi i profesorov, ktorí všetky studenti u generaciji pametame, jak stvarno maheroh, co še toho dotika i znači znali jak da prenješu to co oni znaju i praksa i rutina za robotu, ktorá poznejše treba, na studijoh telju nje treba, ali posle studijoh, keď še najdeš samu za tu robotu, već bar značne. Pretpostavljam, že u tim smislu to co se bešedovali, že se obihodzeli i znam, že u Beogradu vekšina naših veršinskih medicinskih ustanovov tam, že se
u sklopu praksi, odnosno i vežbog i toho všetkoho bi hodzeli to ti ustanovi, keľo toto iskustva važni? Važni zato, že, značni zato, že u stvari tu jest, da povem, ustanovi, ktorý terciárny nivo zdravstvene zaštiti. Robija, znači, eminentni stručnjaki z tih fahovci z tih, da povem, oblastoh i še hasnuju in taki, da povem, metodi ličenja i to ti novini, ktorý še prinoša zo šveta i perše še tu im, da povem, počnju hasnovac, a već poznejše až zažiju i inzej. Takže to značne i tu vam to perši kontakt, že to nove, co še prinoši, co še slučuje van našej žemi i van opštih špitaljoh. Takže sistem, jak bilo organizovane na fakultetu, nam bol tak, že kompjuter sam rozrucal nas, takže nigde si ne znal, že gde budeš pol roka mať vežbi alebo prepodavanja za jedného predmetu. Takže, Pýtam, že konkrétno boli ste u kliničkom centru i u kliničkom centru, ali sme najveće, ja recimo mal, co še dotika interne medicini, na Dedinju sam mal cali rok. Dragiša Mišović. Dragiša Mišović sme mali recimo isto čas internej, tiž tak zvezdara. VMA tedy nje bilo u sklopu medicinskog fakulteta jak naučno-nastavna baza, bo oni mali svoj okremni za vojsku, jak da povem, fakultet. Okrem toho, okrem tih iskustov fahovih u našoj žemi u Beogradze i toho všetkoho. Spomínali ste nám, keď sme bešedovali o tým, že ste mali dosť studijskih putovanja. Bolo organizovane, znači keľo to financijski možljivosti dopuščovali u tih časoh. Znači hodzelo še uglavnom po Evropi, da še keľo teljo približi situacija i organizacija zdravstva u drugih žemoh. Takže i to tih studijskih i putovanja i drahi vše ih hasnovali da vidíme i turistički, jak da povem, da prežijeme, da povem zlo hasnovali, ali vidiš, že rozlika među njima i tedy išće u tih časoh i nas, posle tih šitskih zloh, co nam še slučelo i bombardovanja i šitskoho, znači mi na dobrim rovnju, co še to dotika. Co se mali na hodu na ščevici? Hej, znači i Barcelonu sme buli, i Venecija, i Kan. Co da vam povem, že tam sistem zdravstva taki, ali je i tej peršej pomoci rozviti, že vi imate na ulički, znači u Kanu imate na uličkoh defibrilatori, znači aparati, ktorý tak kološ tej drahi za šejtanje, imate znači na, ne znam, kilometeri po defibrilator, ktorých može hasnovac parzije, jak da povem, jednostavni, ih hasnuje komu god treba u tim momentu, znači perša pomoć še može tako i tam pružiti. A u našoj žemi, znate, že i špitalj, ta njema teljo falati defibrilator, kejo tam je na običnej šetaličnej zoni. Takže co pripovedať skolo toho veci. Standard vekši, verovatno maju vecej penježi, takže je chcejšie uložiť do takých stvarov. Ktorá žema ostala vám tak najupečatljivša, jak da povem, u pametanju? A ja môžem povedať, že Venecija má jakušik čežinu u celej tej pripovedky, bo je horod, ktorý taký specifičný po veljim stvarom, ali tu je i druga stvar, to také mesto gde i to ta zdravstvena zaštita, ktorá še tu sprovodzi in šaka, bo vi imate veljo turistov, a malo tih, co stvarno žiju tu i ktorí, jak da povem, takže im vecej treba taki sezonski turistički sistem zdravstvene zaštiti na rižnih úrovňoch. Še raz pripovedali už čas i za Čas, že možno bismo rubriku. najavili našu peršu rubriku u pitanju pripovedki o starih stvaroh našoho kolegi novinara Slavka Vinaje. Po starih opiscoh, pustih, zohabenih.
spod šopoh, čardakoh, po pinjvicoh i komorkoh, na pojdoh, pod nadom, čerepom, medzi hradami, spod prahu i spod paučini, u ladoh, škatuloh, mehoh, spod rondjoh i ezer aljašoh. U polucmoti špja stari zabuti stvari. Zo z dlhoročného sna pres pripovedku o nich budzi ich za vas Slavko Vinaji. Zdravo, ja Slavko Vinaji, a vi Patrice pripovetki o starih stvaroh. U prešlej epizodi vidjeli ste prez jaki procesi konopa mušela prejsc, že biše z njej dostalo vlakno. Zdohadli sme še, ale i naučeli, že zač služeli kosir, cerljica i ščec. A nješka u vidzice, prez jaki napravi konopova nitka mušela prejsc, že bi zakončela na najzloženšej i najznačnejšej napravi u produkciji materijaloh svojej, to jest ručni roboti, krosnoh. Vyčesané vlákno še nakrucelo na veršnik, ktorý še položil na kúdzeľ, na ktorej ženy tkali. Zvyčajno chodzili na prátky, z nohu obracali i vycehovali nitky. Zo z tých najcenších nitkoch i najkrajších tkalo še domašne platno. Platno za obječivo, lebo partky, za ručníky. A zo hrubších nitkoch tkalo še vecka, lebo poňvy, lebo mechy, lebo už platno, ktoré nebolo také važne za obječivo i za hrastovanje u obisu. Tota kúdzeľ, ona, da povem, manuelna, pogon jej nožni, zos tak volanú lápku, prejk lápky, še obraca toto tak volané pogonské koleso, prejk tej tak volanej ciganky, še pretvara toto oscilatorné rušanje do kružnoho i vecka še prejk šnúra, ktorý trenutno nie položený tu, ale nie chyba, môže rozumiť, ize prejk tej jednej karičky i druhej i takše obraca, co u národu volane toto všetko, celý sklop vrecenko. Međutim, vrecenko, to preciznejšie povedzené, to len tota časť, na ktorú še da poviem tota nitka namotava, a tota časť, tota, da poviem, fiksna karička, ktorá viazana za željezo i toto tu u formi slova U, tak volane piro, ktoré má toti željezni kvački, gdje nitka premesca z jednoho položaja do druhого, že bi še namotala na calu dlužinu tej fajfočki, da ju navolam. Princip, da povem, da jaký roboti tot, že tota karička, ktorá fiksna, ona obraca to cali sistem i omožljivuje krucenje toho vlakna, tej nitki, do
do nitki, že napravi od njoho nitku. A to ta druga karička, ona še obracala, da povem, šviče, dakus, i ona cahala već to tu nitku, bo tu, kad bilo to išlo šviče, znači cahala nitku i cahala tu od veršnika, od vlakna na tot, na vrecenko i tu ho namotavala. Tu, tak na perši pohljad, keď će patri, to ti dva, da ih navolame šajbočki, oni na perši pohljad isti, bo se zvonka maju isti prečnik, ali to tam ima menjši, hljipši tot, da povem, utor, ljubo žljeb, i ona še obraca šviče i na tot sposob umožljivuje cahanje nitki i namotavanje na tot, na vrecenko. I to jedna interesantna stvar, która думам, že je interesantna za velji, no mladi generaciji, dahto to ljem zapameta. Ja bi ljubel, kad bi to dahto zapametal, že bi znal daras povest, že jakše predlo i co u stvari robela tota naša kuza. Sljedujući eksponat, o ktorim bude bešedi, to špuljar. Na njim še zoz malih pajpoh, zoz kudzeli, predza prenošela, odnosno motala na veljki pajpi, ktori še zašhasnovali za nanošenje predzi na snovanjicu. Snovanjica zoz dvoch čascoh, jak so vidice, donja čas to džitko tak volani i hore snovanjica. Tu še motali nitki okolo i prepletali, že bi še porihtali za prenošenje na krosna. Tota sprava, to klokotka. Ona ma tu zupčanjiki, so storima, povedzme, každi zešati krug puknje, odnosno kloknjet, zato i navolana klokotka, pretože keď še do babkoh krucelo cverni, ženi njemu šeli čitac, ljem čitali, povedzme, po každi zešec, ljebo keljo nitki, jak už bila namestena, jaki zupčanjik bol tu porihtani, tak ona durkala, ljebo klokala, i već ka teljo razobracali, znači, bez čitanja, tam 200-300 ljebo keljo, 20 znači tali klokanja, znači bilo 200 nitki u jednej babki. Zoz najhoršej časti kloča, zoz, tak povest, odpadkoh, na tim eksponatu, na tej spravi še šuljkalo, šuljkanci, od ktorých še poznejše tkalo pokrovci za konje. Takže še bukvalno nič nie odrucovalo. U tim vidíme, že ešte je vše pazerča, znači najhorše vlakno, ktoré bolo. A toto, co vam zdabe na dziravu lapišku, toto služelo za vodzenje nitkoh pri snovanju. Toto zaš, zo zveljku dziru, pri pljecenju štrangu. Eksponat, ktorý pred nami, to krosna. Krosna malo skoro každé ruske obisce u Valade. Na njim šetkalo šitski platna, jagod i kerpari. Osnovni časci krosnog, to sami krosna, ljebo ram, rozvalka, na ktorej nakrucena predza, cipki, ničeljnici, škripci, nabivka za zbardom, papuči, ljebo pedali, osnova na ktoru nakrucena hotovi finalni proizvod i zupčanik, za ktorim še zacahuje osnova. Робота на кросну зложена, pretože tu naraz treba voditi o veľa stvaroch, da bude po šore. A obično počiname od zadku. Znači, perša musíme znať cotkame, jaké to široké, jaké dlhoké,
jaka nam osnova, насамперед вона мусить бути моцна, але яка je hruba, že by sme mohli odrediť hustinu barda i že by sme mohli nasnovať ju jak treba. Keď známe, co tkáme, počíname pririchtovať zasnovanie. Tu sme znači prerachovali keľo nam nitky do odredzenej širiny treba. Teľo nitky i jaký oni dluhy. Teľo nitky nasnujeme. Z osnovanici, znači znímame osnovu, nakrúcame ju na návoj, na zadku, na zadku krosnog še nachodí to návoj. Uvodzíme to ty nitky do ničelnicoch, potom do barda, zatim ih vjažeme za to še vari robni návoj, znači tu vytkaný materiál bude šemotac. I až vecka počíname tkať. Ja ešte z tej generácie, keď še veľa robilo na tých starých krosnoch. U našej familii še pohotovo i konopaše obrabjala. Mac veľa tkala so ždidom, dohadujem še. I oni tkali pokrovci veľa. To znači taki krosno otprilike jak toti, ali su duplo širši. Znači širina pokrovca še zalapjevala. I verovatno mi od tedi ostalo išće, a najverovatnejše, že mam i daru, jak sklonost k tomu, zato že tu treba njeljem znać velje stvari, ali mušice to osetic jakošik. Takže verovatno od dzecinstva ešte, a već posle som pošla i do štrednje tekstilnej školy, baš za tkača. I to mi bolo jaké šik. Ljubela sam to robiť od počátku. Som ljubela robiť, teraz som u penziji i znova som še vracala tomu. Zostim naša pripovedka o konopi zakončena. Po stretnuce u nove epizodi pripovedki o starih stvaroh, ktorú pririchtujeme posle ljetnih ruskih festivaloh. Doviđenja. Musimy powiedzieć to, że medycyński fakultet nie jedyny, który wy zakończyli. Zakończyliście i forenzyczną kryminologię. Dobrze sam hrał? Tak, znači... Interesuje mnie, że czy to, co patrzymy u tych serijach, czy to nie jest tak, jak w realnym živocie? Nije baš tak, ali da povem to porihtane već i za film i da povem Hollywood, on ma svoj sistem, že jak to rozrobi. Znači, je zveljo pravdi, ali baš nje prihodziše do tej pravdi i do rješenja baš tak za 45 minuti. I tehnologija veljo mocna, veljo pomaha, ali nje dava taki čisti rezultat, mušiš išće dakus rozdumovac, uporedzovac i da povem, nje 100% je točno, jak co oni prikazuju, pogotovo to te DNK analiza, gdje oni robia bar zveljko, da povem, sigurnost, prikazuju tih serijoh, a to baš nije tak. I to ti sistemi, koji gledaju po tisku paljca, po DNK bazoh, tiš tak nije teljo precizni, oni daju širšu, da povem, i širši rezultat, širšu grupu ľudzoch, abo tih, ktorí osumnjičenih, ktorí by mohli buď. A već se hasnuju drugi metodi da se eliminišu to tih, ktorí nje, da bi ostalo već to tih, ktorí vinovati zadacu. Problem je prevač pojašnjizljem, u stvari,
Jaký to studij. Tu v Sloveniji je bolo, že by ste mali zakončený medicínsky fakultet, to je specialističný studij, praktično. Ja še veľa stretal s školjárami, zapravo studentami na Policijskej akademiji, bo u to čas oni boli vymesteni, pomišani z nami u studentskih domoh za, da povem, porjadovi studiji. Takže i oni hasnovali, popri toho, že tedy MUP njemal možljivosti i boli očkodovani posle vojni, njemali 10 mesec, takže oni hasnovali našo studentski domi. Takže sme še tam sretali po perši raz s tim i videl som, že to je i u nas, také daco. I mali sme dobre sotrudnictvo, u stvari već sme i oni i upucali na to, že je soška posle studijo u njih, co nove, co še otvori, takže ja mali informaciju da sam boli i perša generacija studentov na tih specijalističkih studijov na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Zemunu. Takže to je specijalistički studij, za ktorý treba da, za to moj napram, kriminalističko-forenzički identifikaciji, uslov bol da bude zakončeni jedan od fakultetov z bioloških naukov, znači molekularna biologija, medicina, veterina, taki naprijame im odvitovali. I već posle, znači to ti specijalizacija trvala 2 roki i posle toho zakončenja sme dobili i nove, da povem, volanje, kriminalisti, specijalisti, každi za svoju oblast, znači za storu roba. Veterinari boli već bazirani presto specijalizaciju na to co vjazane za životinji, za tragi, hledanje, a mi iz medicinskog fakultetu boli već za to ti biološki tragi konkretno i znači za patologiju, to je sudsku medicinu i šitsko co ide za s tim. A či imate iskustva i u takve fajti roboti? Máme, to u stvari šitskih, ktorí mi boli na tim naprijamom, mušeli preistoti obuki, co išli redovno, jak da povem, za šitskih, takže še hodzelo i išlo še na konkretni stvari i ukazovalo še, že jak še to robi. Normalno, to co mi patrime na televiziji, to veljo imšak u nas u realnosti, zato že nje do sredstvo i nje robiše v šazi, nego ljemu u jednom, abo 2 centri i obidva su momentalno locirani u Beogradu. O tim, že co se praktično u praksi počali robiti, jak se počali robiti u svojej struki, peršej struki, budeme beše dolazišli u ljudským segmentu, a teraz už čas, že by sme posluchali ešte jednu špivanku. Dobre znaj, nikda vece ti nje prizeš, njemir znova u mojej duši, spokoju njemam, mila moja, a šerco same laka zmuši. Žadal som ceple slovo, najvi poveš, ľubov najmä vševično heje. Daremno šicko, keď se nema, keše se mojo znova preje. Dzenajce pogleda, kad ja najrušim, bez tebe nie može znova plakat zmuši. Dzenajce pogledam, smuti mojom
Šičko buce, mila moja, keď temna noc tot bolj moj skrije, ja znam, že tiše už nevraciš, a duša dalje sama žije. Žadal som se pre slovo naj mi poveš, ljubav najme še vično hreje, daremno šicko keď se njema, keď še se mojo znova preje, dzenajce pogledam kad ziljane ruši, bez tebe ne može znova plakat zmuši. Dzenajce pogledam svud mi mojo mi, šicko už skapalo, već se nje dalji, šicko už skapalo, već se nje dalji. Bez ohľadu na forenzičnú kriminologiju, vi zašto bi brali to tu peršu opciju za svoju robotu? Zajedno ste zaňati u opštem špitalju u Verbaše, kelj už roki robite tam? Evo da povem, u 4,5 roki robim tam. Mal sam ščest i da mi še ukaže prilika da dobijem robotu za stalno. Tedi še otverala jedna nova služba u špitalju u Verbaše, to urgentni hiruški prijem. Takže som bol prijatý tam, to mi perše robotné mesto, takže som, da povem, horim malo ščeste da vojde mi da še bavim za medicinu, u stvari za tim, co sam osnovno vibral za studiranje. I to u svojim mesece? U svojim mesece, gdje sam rodzeni, a da povem, špitalj mi u isti ulički, gdje žijem. Evo, máme na hodu vidjeti špitalj. Či nam možete povesti daku skolo toho špitalju? Jaka to u stvari bolnica? Bolnica, opšti špitalj u Verbaše, znači on ma karakter gradske, horodske, u stvari bolnici, špitalju, ktorý, znači, bol praveni za 50 tisjači žiteljoh, to Verbaška opština zvala Lami, ktorí idu okolo Verbasu, ali on z rokami prerosnul, da povem, do jednog regionalnog centru, gdje teraz še liči kolo 250 tisjači ljudzoh z okolnih opštinah, od Srbobranu, Baču pa do Maloho i Đošu, takže je zveljo pacijenti, ali še infrastrukturno nič ne robelo, da povem, hibi kadra, jak i v Šadzi, i doktoroh, i šestroh. To znači, že veljo roboti imate? Veljo je z roboti, je z veljo pacijentoh, takže... Nije do odpočivku. Nije do odpočivku. Bilo deki bešedi, že še možu budova z deki novi blok, međutim to... Rušela, to ta pripovetka, ali nije prišlo do deke konkretne realizacije do toho momenta, znači napraveni projekat, že treba da postoji išće jedno kridlo, teraz kedi to bude. Varim, za teraz bilo bi dobro, da to všetko, co máme, da bude u funkciji, da še može robiti s tim, co teraz máme vjazano i za liki, i za materijal, i za opremu i aparati, bo to všetko veljo košta, otrimovanje. Pravi sme videli kadri da Kuščičko zos odzeljenja za dijalizu, gdje se ti žbuli tam jedno zos vašima koleginjami i teraz vidíme kratke hviljki odpočivku prave z njima, ali da ste nam spominali, že bar zveljo i na dijalizu hoze i že to pohleduje visoki standardi, da pom i u
opremi, a i prosto i u penježu potrebni ogromne Pravda, sredstva. zato že sama hemodijaliza to je jedna fajta dňovej bolnici, tak volaných, ktorá robí pri našej bolnici, da povem. I do te bola, da povem, popoľnjena vše, bo pacijentov, ktorí majú problémy s pokrotkami, hronični problem, i ktorí hronično prihodza na dijalizu, znači rokami vše jest, vše novi ľudze prihodza, novi horotiše otkrivaju pri njih i uglavnom, znači, taki ľudze i žiju, zato že hodza šorovo na tu hemodijalizu, bo u tim momentu, znači, jedini trajni lijek za njih transplantacija. A transplantacija išće vše nije rozvita telje u nas, da povem do te miri, da všetky to ti ľudze budu, da povem, vyličeni, da majú kvalitetnejší život, takže hemodijaliza za teraz bere veľký, da povem, účast u ich živoce i co še dotika času, ktorý treba da prevedzu na tim odzeljenju, a to, da povem, otprilike 3 rastižnjovo, a sam proces dijalizi po 4 hodini tirva, ali kad podumaca, že vam prihodza zos bečeju pacijenti, znači oni muša veljo času potrošiti každi rastižnjovo kad prihodza, znači na to tu drahu od bečeju po verbas i nazad. Ja znam iz osobnog iskustva, že velike resturci, napríklad tejpone, že som z resture, že še namahajú, kedy god môžu, že by, keď už muša pojsť do špitalju na nejaké specialistični prepatrunky, také, že probujú do verbasu prispone, že im zombor relativno dosť dalje, hej. Keľo gravitiraju, povedzme, i ke resturi za pojedni drugi mesta, tadzi do verbasu z jednog boku i z drugog boku, upečatok, že je u našej zajednici ruskej, že je dos medicinskog kadru i keľo ja mám informaciji, dos je naših ľudzoch prave u špitalju u Verbaše. A pravda, to co hovorite, pretože znači, Kerestur i Kulska opština veljo bliže im, znači, Verbaski špitalj, jak Sombor, tu po Verbas maju 10 km, a po Zombor maju i 45, takže jedini problem pri tih pacijentov, ktorí prihodza z područja Kulske opštini, že to už, da povem, drugi reon, jak co oni, mi spadame u Južno-Bački okrug, a oni nje, takže tu je problem kolo ličenja takih pacijentov, bo oni muša mati overeni uputi posebno, znači u ih socijalnim, da bi prišli tu, takže to dodatno komplikuje prihod i ličenje konkretno i Keresturcov, znači u opštem špitalju, ali všelijak všetky gravitiraju tadzi, bo im bliže i tu skoro dostanju to, co im nužne i neophodne. Keľo robice so ľuďmi z našej zajednici, znam, že so všetkýma mušice sa trudzovať normalno, bo to taká fajta roboty, že mušice rozumí so všetkým, ale keľo je našich, jak da poviem, z našej zajednici medicinskog osoblja? Je dosť, môžem povedať, že i šestroch, a je i doktoroch, ktorí isto tak z našej zajednici, veljih som i upoznal po perši raz, znači u opštem špitalju, takže po jaziku še zname i potim može otkad prihodzime. Často i hasnujeme ruski u našej bešedi, a i pacijenti kad prihodze na prepatrunog, obično, hasnujeme i ruski, da še rozumíme, mada pri nas Rusnakog nije problem i srpski, ali Mađari imaju vekši problem, co še toho dotika, bo u njih je jezička jakaših barijera, takže srpski da jedni stvarno nje znaju i tu češe še sporozumi z ljudmi. Говорили се, že se хвилькова заняти у ургентним одзеленju, to stresna robota praktično, pretože še stretať sa so zrižnýma situacijami, kotri može biti dakle i neprijemni. A pravda je to. Zato, že to je jedna, da povem, perša brana u špitalju, gdje še prihodza, znači, najčešći pacijenti
ktorí majú problém chirurški, ortopedski alebo urološki. Bo koncepcija tej urgentnej ambulanty, že máme internistički i chirurški prijem, ktorí funkcionujú v jedno, jak da povem. Ale urgentni prijem, to je, jak da povem, perši filter, ktorý prehodza najčešći pacijenti, ktorí prinoša, znači, šitski hitni z opštinoh, i hovorim, šitski najčešći slučaji vjezane i za saobraćajki i za drugi nezgodi zakončuju perše tu, gdje se robi to ta primarna dejaka diagnostika i perša pomoc i već se dalje i to rišuje abo u našoj ustanovi, abo še provadzi, dakle za Novi Sad, Beograd, abo da povem viših ustanovo, keďže še u Verbaškim špitalje to nie može rišiti. Takže naša služba pomedzi inšim robi i to transport pomedzi drugim zdravstvenim ustanovami, znači pomedzi naš špitalj i recimo Novi Sadom, Beogradom i drugim. Ja prekladam, že by sme tako detaľnejšie o tej roboti, ktorá vás najviac okupírate, rasprave u urgentnom centru ešte pobešedovali u jednom segmentu, ale prekladam, že by sme teraz odpatreli našu tiež standardnú rubriku, ktorú práve kolegyňa Jasmina robí, a to ešte jedna pripovedka o mišaných malženstvoch. Práve sme bešedovali o nejakých, jak to poviem, mišanju rižných jazykov, s ktorými sa stretáme, a jedno také malženstvo i zaznačené u Ruskim Keresture. Члени фамилии Чунизо з Руського Керестура велім познаті як успішні продукователі паприги, котру ж роками пестую і котра їм обезпечує найвекший приход до обісця. Скільки маєте паприги засаджено? Všetkoho toho roku mám kolo 11 holde. I jaki rod očekujete? Kedy ste to zasadzali? Tota tu trenutno gdje stojíme, pred 10 dňami je rasadzena. Jak to i vidite, ona už počela se rozvivati. Už ma novi lisa i stredok ma željenoho. Znači, že se prilapela dobre i ona už rošnje. Jako sam zadovoljni za teraz. Velika konkurencija tu u Keresturi. Dost ljudi sadzi paprigu? Jest nas dost, ktorí sadzime. Jest, niet baš taki veliki, jak to ja. Jest nas 4-5, tak na velike čo sadzime. Ali tu bitne, že perše mam otkup. Mam siguran všetku proizvodnju, zagarantovani otkup, to najbarže, bo da nemam toto, ja bi nije sadzal tebe. Co še na kasove uglavnom sadzi? Jestam? Na Kosovo, kad sam bol jak djecko, jak co ni dvojo, tedi mojo sadzeli najveće gerege. I paprigi, ali paprigi to samo za svoju potrebi i za rodzinu i tako. I čak nije. A teraz, evo, taki čas prišlo, že toto se gleda, toto proizvodime. I dok toto ide, robim toto, bo s tim se rozumim. A drugu robotu ne možem robiti, kad se ne rozumim. Mali ščuni vyrosnul na Kosove i Metohiji u veljočislenej familiji, a do Ruskого Kerestura prišel jak leginj z nadjeju, že na tih prostoroh prenajde svoje šćesce i u roboti i u ljubovi. Który wasz macerinski jazyk? Albanski. Vi bar strašno bešedajete po-ruski. Jak ste naučili? Tak, što ja znam, kad sam, napriklad, prišel dok sam bol u Kuli, bo mi stanovali na početku u Kuli, zasnja. I perše djecko se rodzelo u Kuli. Mi kad sme prišli u Keresture, to všetko lem rusinski, ono, lebo naučiš, lebo ne znam co, bo nemaš co inče. Napríklad prídu pajtaše, prídu všetky, ono, besedujeme mi i po srpski, ale väčšina, i keď se najdeš tu stvarno, veľo reči môžeš poviazať, dobrý deň, dovidenia, jak si, co robíš, aj zdravo, pajtaško, to ti boli perši slova, co bolo baš najľahčejšie, i vecka jednu zo drugu poviažeš i tak. Vi perfektno bešedajete po albanski.
Hej. Jak ste naučili? Češki to jazik? Češki jazik, ali keď se i mošicko naučiti. Думам, зос jeho familiju, kad smo bili u Njemačkoj, oni bešedovali šitski albanski, vecka zos pripovedku i to je već naučila i ja i djeci, to takže думам, nijaki nije problem. Vaše djeci ti tak bešeduju po albanski? Starši, hej, oni dvoje išće nje, ali budu i oni. A jak z njima bešedujete u obisce? I tak i tak? Nie, po ruski bešedujeme z njima, zato že oni do školi hoza, takže da dakus bude vecka veljo na njih dakus, ali s časom muša naučiti zivoni. Kjele imate brato i šestri? Braco mam 6, a šestri 5. Šitski živi na Kosovo. I nije u stvari na Kosovo. 2 sestri i 2 braća su u Njemačke, a ostali su na Kosovo. A imate kontakt s njima? Na redovni kontakt i čujeme se i ja odem i tak, šitsko normalno. Možete i svoje djeci vaše? Skoro smo bili dosta, dok bilo pre, jak čo se dešavalo, hej, pre tih krizo, pre toho ratu, bula volja, kada smo bili za sevtim dvojim smo bili. A teraz trenutno smo nje bili šitski, pre toto, že išće nije tak baš, hej. A dok ja rahujem na leto, pojdeme teda. A jak vas prilopeli? Znali bi oni kto Rusnaci? Nie baš tak znali, jeho familija znali, ali okolina nje bar, ali ja ne možem povesti, думам, stvarno me krašnje prijali, думам, i jeho familija, a i okolina, думам, nijaki problemi to, думам, njet, думам, teraz, že ja daco, hej, nje, kto to co voni, думам, to nje bilo, думам, nigda su s tim problema. Jak se vaše djeci vješnjuju? Oni še vješnjuju Albanci, muslimanske viri. Maljuž i Olena maju štvero djeci, Valjbona i Roberta, kotri už maju svoje familiji, i Valentina i Valentinu, kotrih rodiči ti žuča počitovac obidva kulturi. Naši običaji, to ti običaj tu. Calkom inčak, velika razlika, može biti 99% razlika. Dok na Kosovo prešeta calo Kosovo ne vidiš jednu svinju, na priklad, berem, hej. A tu, na primer, šitski stoho, jer tam većina muslimani. Tu, jak po ruskim, najviše sam volio da početku kapušanika. Ke znaš su kapušani. Kapušanika. To mi daco nove. A ostalo jedno sam i na Kosovo, to se je tu, piletinu, svinjetinu sam jedol, ali što da robiš tako. Bo tam na Kosovo jednom prilikom smo bili za snju. U centru tam u Peć. I ja vše jem to, ražnić, čevapi tam poznati. Skenderbeg, kada Karađorđa, jak u Peć njet nigde. I ona to nje ljubi. A bilo briga zeda, ne znam da li gulaš svinski, ali sam našao. Taraz me puli zasnio na Kosovo na švinskim gulašu. Co ti najvoliš robiti za svojima bratama? Čita sve. A chodzíte vy takto? Vjatno šitski? Hej. Gdje chodzíte? A do parku i tak. Chodziš do njih služiti? Ljubiš hoditi do njih? A hej. Hej, jak se družite? Až velijak. Tota malženska para jeden čas žila u Njemačkej, međutim nostalgija i vojvodjanska hrudka žemi boli presudni, že bi svoj život zažljem predložili u ruskim keresture. Vidjel sam šitskoho, naučil sam daco, co bim ne mogel sebe zadumati, zbog kad sam vidjel, jedan šef
Žido, 72 roky. 55 hektara jabloni. Znate vi co to? Plantaža do plantaže. Ja robilo toho dosta. Ľudia, ja думав, pa kad on mohol teljo, može tam, možem i ja tu. Co biste, żebyście otrzymali? Jedno mieszane małżeństwo. A možem si povesti, tu razumovanje najvažnije u živote, tolerisanje jedno drugomu, druge, ljubav. Bez ljubav nije nič. I porada. Bo hvala sam malo pre. Ja mojima kad sam povedao, dobra noć, njemal sam u torbi, apsolutno nič. Zahvaljujući njenim rukama i mojim, všetko toto stvoreno. Da smo se nije razumeli, da smo se nije radzeli, da smo se nije ljubeli, nije prišlo bi to do toho. I nije bilo bi stvari, zdravi, slavac i rođen. Vracíme še posle tej rubriki ešte na vašu osnovnú robotu, o ktorej sme počali beše chvíľkovo osnovnú robotu, o ktorej sme počali beše dovať v prethodnom segmentu, znači urgentné oddelenie u općem špitalju u Verbaše. To praktično znači, že ľudia, keď im sluči daco, ne daj Bože, znači coška neprijemne i coška češke, perša adresa, odnosno perše mesto gdje prihoda to prave tam gdje vi robice. Zašto im še šitsko stretace, jaki to situaciji? A situaciji najčastejše, znači povredi, lamanja, porezani, nješčest u saobraćaju, jak da povem, takže taki pokalječeni prinoša hitni tu i tu im še pruža, jak da povem, perša pomoć vezana za saniranje privremene i osposobljovanje za abo dalje voženje i transportovanje do drugih ustanova, abo do kupovanje toho času neobhodnoho da še organizuje ekipa i da še takvi pacijent abo operiše i dalje trajno riši problem i tak spaše život. Tiž tak robia še reanimaciji rižni, vezani i za šokni stanja, i za neurološki, da povem, i neurohiruški incidenti, takže takih isto nestabilni, hemodinamski nestabilni pacijenti, ktorým ugroženi osnovni životni funkciji, dihanje, robota šerca, šitko, znači, še tiž tak perše, povem, zbrinjavaju i obrobjuju u našim To prosto znači, že mušice bar švitko reagovať i tu prosto zekedy značni, da ne povem, že minuti alebo sekundi, že bi še odreagovalo i že bi še porobelo pravu diagnozu i porobelo to co še muši. Pravda to, ali še generalno stav taki, že še u celej državi robi na tim da še uveze dejaki protokoli, jak da povem. To bi bilo dejaki spisak miro, ktorý si obavjazni da prevežnješ u takim i takiej situaciji. Da šitko ne bude prepuščene slučaju, a i každa ustanova ma svoj sistem roboti organizovanja tih službov, takže telefonska vjaza i povjazano s dežurnim hirurgom, dežurnim radiologom, znači jedan timski rad, ktorý dava zapravo rezultati. Više i tak šelje konsultujete kad potrebi jeste. Každa robi svoju čas roboti i varim već dalje še to
to rešuje ide svojim tokom, ale hovorím, to šlid i diagnostiki všetkoho, hovorím, iniciálno še ruša, a već stihujú, znači, drugi da pomohnu, drugi specijalisti, ktorí dežurni, znači, či to hirurg, či ortoped, či urolog, nije važno, znači, oni zihodze, keže i da su masovnejše, već angažuju i od domu ljude, ali uglavnom to je jedan uvežbani, da povem, sistem, ktorý funkcioniše i rezultati dobri. Ale musimy powiedzieć, że wy pomali wychodzicie z tej roboty, chwilkowo ste na specjalizacji. Pravda, znači, vyhodzim pomali z urgentnog hirurškog, da povem, odzeljenja, to je ambulanti, i dostao sam specijalizaciju z internoj medicini, takže sam už rok, da povem, na internim, gdje še rihtam, znači za budućого internistu, ktorý tiež tak môže robiť s urgentným internističkým prijemu. Takže moja specializacija i dalje moja robota bude vjezana za tu čast. Specializacija trva 5 roki, u Novim Sadu sam na fakultetu upisani. Ali paralelno i robice. Takže hej, to taki sistem za teraz u peršim roku sam išće tu, već posle prehodzim za Novi Sad i menjam kliniki i všetko prehodzim to program u celosti. Dobre, to nie jedyne ešte, co oblasť vašho interesovania, o tým budeme trošičku poznejšie, teraz poslucháme ešte jednu špivanku a potom ešte pobešedujeme o tým, co ešte dosť značnú časť vašho života chvíľkovo zabera. A u každej chvíľky ty mi narozume, na tebe jednou nezabúvam nikda. Ljubena moja, njesem najbanuješ u očok željenih, ti jedna panuješ. Nesebično ščiro, ošmih ja ponukam, každa šivna dzivka ljubim, najme vidim. Bez rozdumovanja zakuknjem požurkam i željeni pogled njih da ja ne skrivam. A u každej chvíľky ti mi narozume, na tebe jednom ne zabuvam nikda. Ti ljubena moja, jesem najbanuješ u očo željenih, ti jedna panuješ. A u každej chvíľky ti mi narozume, na tebe jednom ne zabuvam nikda. Cepli slova často ja zdumujem, pohvalim i krasne slova podarujem. Bez rozdomovanja zakuknjem požurkam i željeni pogled njih da ja ne skrivam. A u každej chvíľky ti mi narozume, na tebe jednom ne zabuvam nikda. Ti ljubena moja, jesem najbanuješ u očok željenih, ti jedna panuješ. A u každej chvíľky ti mi narozume, na tebe jednom ne zabuvam nikda. Ti ljubena moja, jesem najbanuješ u očok željenih, ti jedna panuješ. Naša redakcija prowadzi robotu Kulturno-prosvitnog društva Karpati i odnjedavna mamy na hodu i vašo meno čuc od prošle ješenje, tak? Tak, približno.
Jak vi došli, odnosno do toho društva Mace Učazi i tam? Kulturno-prosvitne društvo Karpati ima veljku i dluhu, da povem, tradiciju, 24 roki, na rok 25, jak postoji. Takže ja rosnul, da povem, s Karpatami, čulu za njih, šestri braca, učestvovali, tancovali, špivali u njih. Takže mje Karpati nje boli strani, a kad sam še vracel z studijoh, do Verbasu i kad sam rušali z robotu, tu sam, da povem, vecej času preprovazal, takže sam već uključil do Karpatoh, ali jak se hovarja, tam še profiliše tako i že kto co robi, takže to ti co špivaju, oni špivaju, to ti co znaju da hraju, oni u orkestri, a taki co baš nje za umetnost, oni vošli do rukovodstva, tak tak vi postali direktor. Tak, hej, predsjedatelj društva, bol som perše u vyvršnim odbore, aktivni i, hvarim, jedna vrsta logistiki i kolo toho še zanimam, to me interesovalo, možem povez. I kad sam bol u srednjej školi, sam ljubel organizaciju kojekakih manifestaciju, menših, vekših zabavoh, takže već, da povem, jedna za mnje relaksacija, znači ljubim to robiti, takže ali tu je dosť roboty. Co to ti osnovni nejakí prioriteti, ktorí vás ostatních mešacov môžu buď okupirovali? Vidíme tu i instrumenti, nejaký harmoniku, ale i u samej organizaciju, jak da povem, u celej roboti. Cala ideja kolo tej pripovetki bilo da še, znači, probuje pricahnuti mladších ľudzoch, ktorí by prevžali robotu i tako zdali dajaki švižinu društvu, da še napravia dajaki premenki i da še, da povem, daco bude shodno časoh, ktorý žijeme. Cala robota še svodzi na hľadanie peniežu, bo od toho zaviši šitsko druhe. Zna se že jaki češki časi i češko dojsť do penježu, pogotovo keď imate rozumenje abo lokalnej samoupravi, jak co mi máme teraz problem, ale hvarim, i bez toho robíme s tým, co máme. Uspeli sme dať so po projektoch, co nam pokrajina odobrela i nacionalni sovjet, da rišime problemi vjazani za kupovanje novog instrumenta, zanoveli sme dejaki stvari, takže možeme povedať, že sme uložili daco do toho, co budeme hasnovať u narednim času. Še isto veliki problem drahi, dakle, pojizd do inožemstva, amateri ljubija nastupiti, ukazati to, co oni robija i zato še rihtaju, da povem, dlhši čas. Varim, robíme na tým, keľo môžeme i co môžeme da reorganizujeme, a varim, pomoc bar zbytna. Keľo máte tu pomoc vašich starších, iskusnejších kolegov, ktorí tam dosť dlho, predpostavljam, že všetky pomáhajú. Veľká pomoc viazana okolo organizácií, učestvovanie u organizácií, bo tu všetko jedno druhé caha viazane za robotu, ali hvarim, najveći problem, verim, že i drugim društvom, to financiji, bo od toho zaviši, hvarim, i kupovanje autobusa i odhod na manifestaciji, da povem, nie len u našej žemi, nego i u inozemstvu. Takže bojim se, že postava veliki luksus. Budem ešte tako zatim beše da vas, kaže, bude ešte teľo času, a ostala nam ešte jedna rubrika, jasno. Hej, ostala nam rubrika Naše bliski sušedove, robiše o naščivi mesta Bački Monoštor u pitanju. Siver Vojvodine. Nachodzimy się 1270 km od Švarcvaldu i 1003 km od delti Dunaju. Witajcie u Bačkim Monoštoru, mestu na Dunaju, na severu Bačke. Gdje mož takoj po prihodu počustvovac pah starih časov.
Bački monoštor, stari vojvođanski val, ali nahodziše u šercu specijalnog rezervatu prirodi Hornje Podunavje, a oblapja i Dunaj, Joho Begeljčiki, Begelj Dunaj Tisu Dunaj i Veljki Bački Begelj. Pre svoje položenje i fakt, že je ostrovo na kotre može dojst na sposob že pređece da jeden most, Joho volaju i valal na 7 Dunajoh. U njim poprepletani kultura, tradicija i priroda, kotri gu každomu vyvoluju nostalgiju i žadanje že biše oznova vracel. Bački monoštor je prepoznao turizam kao način da sačuva svoju bogatu tradiciju i prelepu prirodu. Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje nudi mnoštvo interesantnih sadržaja, a isto tako nam je značajno i kao naše prirodno okruženje koje je formiralo način života ljudi u Bačkom monoštoru. I tako da danas našim nekim naporima smo shvatili da možemo da prinesemo tome da sve to bude očuvano kroz posete gostiju koji će doći to da vide, da prošire priču o tome i da sami ljudi ovde prepoznaju značaj toga da se sve to sačuva. U Bačkom monoštoru je interesantno što imamo organizovane posete ljudi koji dolaze u naše selo. Tu su i dečje ekskurzije, tu su gosti iz Slovenije, Nemačke, Austrije, Švajcarske i naravno naši Vojvođani i isto ljudi iz cele Srbije koji vole da dođu ovde i evo sad na primjer nalazimo se u etno kući Kuveljić da pogledaju kako je to izgledalo ranije, pre 100 i više godina kako su izgledale te kuće domaćinstva, a mnogi da se prisete kako je njihovo detinjstvo izgledalo. Etno hiža Kuveljić realizovana z ušorenjom starej monoštorske i tradicijne i ribarske hiži kot razmescena na Dunajskim Begeljčiku i predstavlja šoketsku nacionalnu menšinu i popri tim že še tu nahodze i predmeti z kulturi drugih nacionalnih zajednicoh. Rađena je za svoju dušu, nismo mislili da će se nekad pretvoriti u neki turistički objekat. Međutim, kako je vreme prolazilo, ljudi su se zainteresovali i dolazili, svako ko je imao po neku staru stvar, kad je video već neku kolekciju, donosio je, ne bi li to stavili tu. Ljudi koji su dolazili sa strane u Monoštor čuli su za etnu kuću i znači i pored meštana dolazili su, svraćali da vide. Kako komšija i dosta monoštoraca znaju sami gde stoji ključ za etnu kuću, znači ulazili su bez problema i gledali, čak su ostavljali ispod pepeljara i nešto novaca. Mislim, pronalazili smo pare i u fiokama od stolova posle ko zna koliko vremena. Da bi, kako se razvijala ta sama priča o seoskom turizmu, nas podržala i turistička organizacija Sombora s kojom imamo ugovor i radimo kao, kako da kažem, izložbeni prostor. Popri trohetno hižoh u Bačkim monoštoru išće vše prisutni stari remesla kotri bazovani na prirodi i okruženju. Tak u tim mesece išće vše aktivni kovalj, čamcar i rižni majstrove za pljecenje košaroh i drevjanko. Dejednih sme naščiveli i nakratko s njima pobešedovali. Pokojni otac je, kad je došao u penziju pa radio za svoju dušu i onako svojim prijateljima neke čamce, pa se tu onda ukazala neka šansa da se zaradi koji dinar. Uz penziju normalno i primio je on neku kaparu za čamce, uglavnom iznad da je umro i sad je to ostalo. Pošto sam ja radio, tu ovo je bila nekad autolimarska radionica i njemu usput pomagao, puno toga sam, da kažem, pohvatao usput. I primio sam na sebe da će ja uraditi te čamce koji su kaparisani. U međuvremenu dok sam radio ta dva čamca došlo je još 1-2 narudžbine. Na kraju mi se to drvo i zasviđalo i ja sam autolimarski alat sklonio u stranu. Znači nisam ga ni prodao, ništa, samo sam ga izmakao. I mislim da nema ni jedna rečica, ni jedna barica u Vojvodini da nema moj čamac. Znači dalje, što kaže, ima širom Srbije, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Holandija, tako da ima ih.
Dobar dan. Ja sam došla da kupim klompe, jel može? Može, može. Mene kad neko kaže koji nosi broj, onda ja znam prilike po meni, tako napravim taj broj njegov. A imam tu i merač. To je za dubinu. Tu su brojevi i koji hoće broj, tako da napravi. To je sve staro. Tu nema ništa novog. Tako da to, eto, tako ispadnu klompe. A kad se, sad su malo teže, a kad se osuše, duplo su lakše. Baš su lagane, nisu uopšte teške. Dobro je za cirkulaciju, za zimu ne zebu noge, a ko hoće može spavati u klompa, ima i taki da spavaju u klompa, kaže nemu cirkulaciju, dobro pa spavu u klompa. E sad, I koliko one mogu da traju? dok se ne polublju. Специјални резерват природи Хорње Подунавје заштицене природне околиско першеј категории. Находише на ливим побрежју Дунаја и nješkajши граници резервата лем част да кеди велјо векшеј ридскеј екосистеми на тлу Панонскеј нискоровњини. Nješka зостим природним добром управљају Војводина шуме. Naša ponuda se bazira na edukativnom turizmu. Znači, mi smo se skoncentrisali na ponudu koja je bazirana na deci i na edukaciji dece kao budućih pokoljenja koja će biti ekološki osveštena. Sam rezervat je opremljen, to jest naša ponuda se bazira na uređenim šetnim stazama. Imamo 3 uređene šetne staze koje su opremljene edukativnim tablama, edukativnim pomagalima, imamo odmorišta gde turisti mogu da sednu i da se odmore. Također te table pružaju informacije o rezervatu, o retkim i ugroženim vrstima koje su prisutne u rezervatu. Deca mogu da provedu dan ili određen period u rezervatu, zavisi od uzrasta dece i sam program je prilagođen uzrastu posetilaca. Znači, posetioci mogu naravno biti odrasli, ali kažem, mi smo se pokušali skoncentrisati na rad sa decom, jer smatramo da će jednog dana ta deca kad odrastu u odrasle ljude prirodi vratiti to što smo im sada mi kroz edukaciju pružili. Коло води у природи постоја велјо викенд населjenja дзеше видавају викендици по виходних ценох за тих котри љубија таку фајту отпочивку. А Бачки Monoštor i Okoljisko ponukaišće veljo toho. Nemamo tačnu statistiku, ali dolazi nam puno ljudi, pošto nisam pomenuo Bodrog Fest, koji organizujemo svaki drugi vikend avgusta, gde dođe po 10.000 ljudi, znači i još recimo u toku godine dođe sigurno preko 2-3 hiljade. Znači, nisu sva noćenja, ali recimo imamo ekskurzije, đačke i svašta, dolaze penzioneri sa zapada, imamo biciklističke ture koje prolaze kroz naše mesto, tako da u suštini nakupi se dosta posetilaca. Keďže vám toto, co sme ukazali, už poznáte, abo ste zo Zbačkoho Monoštoru, abo Monoštor Bars často naščivujece, već vam i jasnejše našo poručenje. A keďže ste ho išće všenje vidzeli, već naščivu Bačkomu Monoštoru zaznačce visoko na ljistini svojih prioritetoh, bo jak varja žitelje Monoštoru u odnošenju na jih mesto morio precenjene.
Amaterom i členom Hočko-troho društva može biti najveća nagrada kad odputuju do jednog mesta, do inozemstva. Tak i vaše društvo vracelo nedavno zo Svidniku, zo Slovatskej, u kotrim mace kontakt z Rusnocami tam. Robíme nad tým, otrímame sotrudníctvo z obštinu Svidník, ktorá istočasne i pobratimljena z obštinu Verbas. Takže toto sotrudníctvo sme ostatní 2 roky zaž ožili, da povem, i hasnujeme nahodu da ukažeme amatere z Verbaške opštini da ukažu toto, co oni tvoria na peršim druhim ruskim festivalu, ktorý bol otrimaný u Svidníku. Nažalj toho roku sme nie pošli tak, jak sme planovali, pre toti pričini, co še slučeli, takže delegacija z Karpatoh naščivela, znači, opštinu Svidník i to drugi ruski festival, a amateri boli z Kocura, ktorí davali dživadla, takže toho roku sme, hovorím, pošli zmenšane, nie tak, jak sme naplanovali, ali ja še nazdavam, že na rok uspeme da pojdeme kompletni, tak jak to očekuje še od nas. Tiž tak mi máme druhý manifestaciju. Včera sme zakončali jednu našu tradicionalnu už manifestaciju Smotro Horoh, to štvrta po šore. Tiž tak uspešno sme ju realizovali s malima sredstvami, da povem, i velikim entuzijazmom i robotu naših členov, volonterov, amaterov. Takže nam, jako povem, zadovoljni sme s tim, co sme realizovali po teraz i nadam se, že budeme robiti i nadalje tak uspješno. Vjerojatno, že zahvaljujući tim kontaktom može biti u budućnosti, a znam, že o tim še veci bešeduje, teraz to už bude ljehčejšie s ohľadom, jak žem kandidat za priključovanje Evropskej uniji, odno, vjerojatno, veći zajednički projekti robi s našima ljudmi u drugih državah. Skladam se s tim, bo budućnost naše sotrudnictva s Rusnakami, ktorí žijú všade po Švece, bude baš to ti projekti, a konkretno žemi z Evropskej uniji budu umožljivovati da povem, sredstva z fondov, za ktorí še bude aplikovati, vjedno konkurovati i aplikovati. Takže še nazdavame, že trimanje i očuvanje kontaktov, ktorý máme s ľuďmi, ktorí už u Evropskej uniji, že nas oni u stvari nauča i uvedza do celej tej pripovedky, a tvarim to nam budućnost vezana za amaterizam na tih prostorах. Mi vam žadáme veľa úspechu i u tej roboti, znači u tej roboti, ktorá pobočna, praktična robota nie vaša osnovna profesija, ali i u vašej osnovnej roboti i u specijalizaciji, ktorá už tirva, že by ste na všetkých tých plánoch mali veľa úspechu i že by sme možno buď posle određeného času znova stretli, rekapitulovali co dalje, a my už pomaly musíme zakončovati. Može biti za koniec ešte najčujeme, že jaki mace plani i co še dotika društva i co še dotika vašej roboti u špitalju. Društvo da probujeme da, hovorim, realizujeme co veci tih programov, co sme zadumali, co sme i do teraz realizovali, da povem da nam nje spadnje kvalitet i, hovorim, da še zjavljujeme na všetkih bitnih manifestaciju, ktorí še otrimuju i u žemi, a da omožljivujeme da co i za inozemstvo, hovorim, hoć to bula Horvatska, bo da gdje bližej. A co še dotika profesionalnog planu, hovorim, tu me čeka češka robota, naredni 4 roky, takže hovorím o tým, budeme bešedovať daraz, dok še to priveze koncu i dok, hovorím, bude novi informaciji visky vjezane za to. Ďakujeme vám, že ste dneška prišli Ďakujem, že ste me volali. Ďakujeme vám. Mi zakončujeme pomali našu emisiju. Najpojme, že reprizu možete opatriť už takoj tej noci kolo 2 hodin ráno i na jutro popoladnju na 13 hodin i 45 minuti. Ďakujeme vám na úvahy. Dovidenia. Dovidenia. Pošla si i s Bohom nevarela, nikdaši me spravdi neljubela. Zostavu šicko pod zelicom sel, neznal som, že drujici šepačel. Zostavu šicko pod zelicom sel, neznal
Znal som, že druhý ci šepáčel. Šedzím zo z gitáru, nemôžem zabúť ľubov staru. A ty nedúmaš, jak mi bez šedzím zo z gitáru, nemôžem zabúť ľubov staru. Jak znova nájdem šťastie. Ciszy